Wakagita kambere nyuma ya kithurano kia mwaka muthiru uria wari mubunge wa Igembe North Mauka Maure nonekete kumira kiri mwingi. Mauka onekete kiri mamburaja gwikirwa nthumbi kwa Bishop Ntungai kurungamira diocese ya Igembe East. Akere kiri mamburaja wa MC wa Natho Joshua Mithiaru augite ngavana wa Meru Kawira Mwangaza nonekete atina wiru bwa kuritaniria ngugi na atongeria bange indi ari na wirigiro thiri igachokera. Nawe minister wa kithomo kaunti ya Meru Antonia Ngavana Kawira augite kwina wirigiro bwa thiri kuoneka Meru. Arafanikisha woni ntukweru ari kwithirwa ndi bishop mweru na bishop ura mwanake kanisa ya PCA ande na imani that kiranja unaenda mbali. Ile umekanyanga ni step moja tu yenye na kupropel ke community yetu na ukaendelea kwa pila kile community ya Igembe North na Meru kwa jumla. Kiriri kiathoga gwikirwa nthumbi na gutwikithwa Bishop Mujuru kiri Joshua Ntongai kana kiranja gutwika Bishop wa kurungamira diocese ya Igembe North East Diocese kiri kanitha cia APCA na aragikujirwo ni ntongoria amwanya na bomwe burabuthire na mbere na kuigwika kiri kiathoga ki no kureta ngwataniro gatigati ga siasa ba kaunti ya Meru. Teklanji fraternity tubutu mangwetu wati maromba murungu naringithia Bishop urongi kate sawa enda kuritaniria ngwe na antu bange tontu nkuonelia ginya kanisene nkuona baromia viongozi bibinge muno bwabatugetia laidi omuntu akiwa ngwira rita lakini ara gwetu Bishop uronge wira ngwe nkarita cionthe ibone mbasari ntona bwakuwa eyira eya muntu ngewa akwaya na cionthe kati bwo karika eyawa na kumnyenjera cia na tho cionthe but au murungu na muringithie icerie utumikau bwana nani utendo tocionthe tukubwithia outside of the law kwa hivyo ende ukakwithwa kwi mantu ya chenje nyumene na atongoria wa kiuya na tutue tubarombere ndeto irithire cionthe ikethirwo yecokanirira bubweya bakaminya na ata bakethwa baita na iria na imani na bwiturombera Bishop ngwitikia atongeria betu bakeleanwa na process ni ambirirwo mwecimu atwira na mantu yonthe aisunga na yeto bubweya bwina imani ukinya bwa Kristo. Ai nyume mieri itandatu nyume campaign tukenda kuriaria tukaria kidogo tukethirwa tukiona ni ata ngwe kuritika lakini ibwije kinya bwe barabara ikuo batari na tabia eu bambererie 2018 in December so kinya bate tukamberia 2023 January katothukia emenya ukara muchara woyora wethara woya na no chweta atia no chweya wa antu betu angubwira atiri siasa ni thirite antu baitu bae no kanya kantu kucia nona tona ubomba weta atia kuthithia tukanjiria wekethana rugiri no thasa itireta atia itira kinya Kawira nayo wekanya ritira antu bameru ngui lituri arucindo ataitire kiraitu ataitire na ndio na kinya batu itwete ba Joshua na bakawira na bataitumu itu bathani kanya na botone abagaendia tone abagaendia mulego yoreko na ibo kuigwa kindu ari tukaraniria bandu kaunti yetu ya Meru itawatanira no gatu umwachogia ungakaria bandu Meru ite sawa sawa. Ningeomba sana kaunti yetu ya Meru MCAs wetu, gavana wetu na viongozi wote tupata kushirikiana tufanye kazi pamoja ende tetokuna watho iturite ngwe bwasarie kuwa tutekuna katiba na turite ngwe ne kenda tukangwatanira antu amwe tutatinde ndwere na kwangaratana na kware mantu atibini kenda tuportira antu betungwe kagitanyo gaku walira murandi wa barabara wa wakwa kuma Isiolo mwanka antere echa Modagash othiete na mbere na kinya kwina gituo gya kwaiga aruti ingugi kiri ntere echa Bulu buranke challenge antu betu project yu tukakumama kirasi ite tutethia vijana apply ningwe boyo lelio na baba enenya tu atasinya kidogo mu apply kazi hapo kure ni bare bae kuraba kuretawa Bulo beto bengwa munene na arerie no ofisi ya human resource ya Isiolo antu babe eta ni aluya na kamba ibengirwe na bae kwengwa ingwetekia ntore ene na antu bara kutangwe ara Bulo site bara bainge nda were mbwetherwa register ya muntu wendore Bulo awo kutangwe mukono na nara umete renke na matore beta tu tanto register bare maike boko to atumira kande bwere
na tuwe kabangwerome mwankare antu betu bakona kio Wari weekend kuma Gembe North, Betan Class, Chabari.